بردفکی هداپاری و پارلمانتری ایله برئیس سرکان رامانlı نهاج ایله جباتمان gelmeye دم باش برئیس تو بخیر هاتی روداوی دم باش روجا وجی بخیر بله گلو دولتا ترکیه دستور دا کوهن آلیکاری بکینن کوبانی بله بسم الله الرحمن الرحیم ایرو روشاگو کردین سوری تیدنا براستین نه روشک باشه روشک خرابه جبركو سياسات لاوازه ايرو او كتنا بن خطرك مظن ومقدوريتك انساني ايرو دست بكريه لازم بهر اواي هر سياسات مدار هر خير خوازك لازم دستي قدريجي وان قنجيا بك داكو او انسان جبن في خطر جبن في مقدوريته در بكفن هر وقت وجي قد ماجي حول دا ام دخوازن براي خوي سوري خلقي كوباني اي حسكي قامشلو لهر دري كيجان انسان حوجداريا وان بتشنا هنا لازم ام خوبقي هن نوان ايرو دشر دولت و ريخستنان دا خلق مايا ولازم اموان جبن في مقدوريته دارخن بله ام جوك هدا باري وك سازيان سيفيل بول تركي انها خباطي خو دوام دكن هر وقت وجد بلتانا خود جي قد بهيزين نتوين يقرتي را بهودو را دخوازن وان خباطي خو بدومين وان حوجداريين كو انساني آلي كوباني نخاسم حوجداريا وان هيا بيك بينن بوي آواي ايرو ريفاكيريا بوي آواي خيرخوازين سازيين سيفيل اي تركي جيب بريا نتوين يقرتي كارو خباطي خو بدومين ايرو بله برز وجبو گهاندنا وان آلیکاریان به تایبتی جیجبو کوبانی به حکومت سوریه رجی کوردیناسیون کریه؟ بله ایرو نهاتو آستانگیک تونیه لسر حل برا اب آلیکاری دوجی حضر 24 کامیونان گهاشت کوبانی انشالله از هیوی دکم بصدان کامیونان جی به هر روز و زیدتر آلیکاری و بگیجه خلقی کوبانی لأن به هیوی دکن کو آرامی و حضور و عدالت جی تكبه نابينا خلقي سوري جي نخاسم كردين سوري بله لورا دوي سرماها چلده قلق زحمته هم بي عابون هم بي جريان وهم بي آليكاري حتى چند هفتيه ويكاره دوام بكه براستي لازم يك خطيخي دوساوان جبروي اوي ام بانك لحكومتا سوري جي والرخصتين صدقي جي دكن روجك بري روجك لهفدو بكن معرفتي خوي سياسي دين نحوله وقال ما مقدور نكن برز رمانلی حتی هوا چقص آلیکاری کم کریه گلو تو آمارک البردسته و هیا؟ براسي بارتيين سياسي نكارن آليكارية بدنا هفدو ام بانك لقالي خود كن ام بخوشي آليكاريا وان كار ريخستنين آليكارية دكن او ايشي وانا لازم جوان بيبرسين لتشتيقو از دزانم روش بروش زيداتر دبا مازنتر دبا ان شاء الله جهر آليين وان خباتان و نخواستم جی ترکی و گلک آلیکاری بگیجنا خلقی کوبانیجی و خلقی حسکیجی انشالله هل وستا والسر ایریشن ارتش عربیه سوریه لسر کردین روجاوای کردستان چیه گلو ام گلک بم پیکاریان دبینن ام بلاف دکن صدی صد وجی دیتیه زاروک جن سیویل گلکی تینا کشتن ام زیده پی غمگینن جروجا اول و ام بیاد بیجن ايرو سوري جبن ظلمة اسد خلاص بيا او ايرو بريت بنجي خدنا هفدو او كسينجو ايرو بريت بنجي خدنا هفدو او تب بخوشي مقدورين اسادن ايرو لازمه لهف بكن هف بيمانيه كي دينن لهفدو بكن داكو قلجي جبر فان ناكوكيا جبان فان مناقشه وشرو بابتشونه حقو ما فيوان بن بينبل شو حفتيه كي قالك زاروك ومالبات هاتن كشتين قتل كرين للدردورة نخاسم باجارين كرد
بلکی با آوایکی دماغ و اف جهفچون و پفچون دوام بکن و گلک انسان جه مقدور ببن اما کدا پاره بانگوازی همو کسایت سیاسی دکن همو ریخستن و حکومت رایدار حکومت دکن روجك بري روجك لهفذو بكن سوريا بعدالة بنجهاوي بعدالة سوريا بآرام جدستي وتي ونكارن بكن حوجناك وشري نافوي ديسا دوام بك 14 سال شري نافوي دوام كر بمليون انسان کوچبر بون هاتن کشتن جهه خواب بون ایدی بس افشار ایدی بس اف کشتن لازمه بریه که سیاسی به مذاکره و به هنه کسایتین که سرحیدنا بینا وان هر دو آلیا ده بکن ریج واره وبه داکو بس ملت ما وان شر و پفچونا ببینه و وان کشتن و بویرین که امپین نرازینه بدل ایشن او دیمان ورنه برچاوی من بله برز رامانلی وجی بحث کر او بم پیکاری کوتین کرن دا خویانی وزارت پاراستنا سوریه جهه 22 مه هاتیه وشاندن دبیجه او لیکولین لسروان بم پیکرنان بکن کوشهلا هزن واو هات نکرن ریک خستن مافی مروواجی دبیجن لدیجی مالباتین کرد کومکوجی هات نکرن گلو هونه و مجاره ببن پارلمنتویا ترکیه بهر آوای لپارلمنت ترکی القاده السیویل ده بهر آوای چوا امکار بن دنگه خو بلند کن لازمه ام دنگه خو بلند بکن او کسی کو دعوه ریبرتیا دولته که دکن لازمه دبن حقوق که ده بمشن او کسی کو قتل عام کرنا سوچدار بونه لازمه حساب جوان به پرسین لورا دولت جبونا وهیا چما ام دبیشن برا بنگه که بعدالت لسوری چه ببه ما كزاغونك دستورك بنجهين للسوري روجك بري روجك بين فيساندن وبين قبول كرن هركز فضل حكومتها سوري ده ببين كردجي عربجي سوريانيجي وعلويجي وسنيجي تبيجن راس سوري يا ميا بله اف نتشكي زحمته نتشكي زوره تشتكو خلكيكو جفاره دخوازن براج اي ديرجي بخوازن ام تب انسانا هركز حقيقي هيئه الدولة ده بيجي برومتك بيجي بنابي خو بزماني خو بناسنامي خو بستاتويا خو بيجي بله اوجي افكارك هيسانا برا هركز به بدي وجداني خو برا به بدي عدالة ربي خو داكو انسان ما جبر لاوازيا سياسي حقي وابن بين ابن نينا كشتن نينا برين دار كرن نينا كوشبر كرن بله برس نشاني نلايقي ملتي ميا بروي اوي ام بانغوازي دكن لهر آلي روجك بري روجك في مطرسيا شرو بفچون يجي جحولي راكن لهودو بكن دهم آداري بو حجده چلبو كيجان تاريخ ده وهف بيمانيك داني بن لسر سوزي خو بسكنن مسؤوليتا خو بجيبينن و ایدی بس لسوری جی لازمه خوشی و آرامی و حضور چه بله. بله برز کردین نه لهمو پارچین کردستانی لدروی ولاد چی لأوروپا لأمریکا لهر دره لهمبری ایریشین لسر روجوای کردستان نرازینه درد کونه کولانان گلو هونه جی نرازی بونا خواه برنگه کیج رنگان نشان بدن؟ ام به هر آلی نشان دادن تشتیگو ام جی خوره جی کردار دخوازن جی هر کسی را دخوازن جی ترکار جی عربا را دخوازن ایرو گله ما دبن مترسیه که بازن ده دبن تهلوکه که بازن ده ام خواه نرازی بکن و کی خواه نرازی بکن ایرو سینور سایس پیکو ته سینور دولت منکو امری دجین سینور سایس پیکو ته نه سینور وجدان مایه نه سینور هشمندیا مایه نه سینور وجدان مایه بلوه که ام تب یکن ام به هفدورنا ایشام یکن دماکو ام لسر ایشا خود بدل ایش نبن ناخو کردایتی عمل کوما انسانیتی عمل کوما مسلمانتی عمل کوما بله برز رامانلی نونری بله نونری سروک بارزانی به آماده بونا مظلوم عبدی انجمنان اجتماعی کرد انا کسا
تفگرا جواکا دموکراتیک تفدم کنگریا گشتیا پارتیین روژاوا د نیسانا پار 2025 دل قامش لوها تل دارخستن دا خوازا اوتونومیه کرن هون پشتگیری ددن کو اوتونومی انگو خسری لروژاوای کردستان هبه؟ اگر سریدان بیاد بیشن بریارا حکومت سوری د دست خلق سوری دبرن چه عرب چه کرد چه علوی چه سنی جوارا چوا خوش به چه آوای وی کاربن حضور و آشیتی دنابین خود بکن او بریار آوایه لازمه ام خلقی ترکی حکومت ترکی و دولت هرمی تف لها بجبن داكو سوريا بعدالة سوريا بحضور ديسا بهفرابون چه ببن براتيا ما چه بإيرو وقتكو افشارو پفچون دوام دكه خلق جهفدو دور دبن دليوان جهفدو سار دبن و كينو عداوت دكه دلي قليمة توا لازم هم بيش خود واش بدور بكن چه آوائي ببرابن شكل حكومت ريبرتي نهايتين خودنا جار هي حكومتك مركزي لازمه جار هي اوتونومي جار هي لدرناوك كردستان عراقي فدراليزم بتش اواي جواره بخير بكاربن ويخو اداره بكن وبهفربن قوتاخو بكن يك او بريار اواي تشتيقو جماره لازمه ام نابين وان قرن بكن وانيزي هفدو بكن بله. وبكن كو اعتماد لهفدو بينن داكو بهفره بجين بله برز از پرسک داویجی لسر مسئله ارتش بکم ارتش عربی یا سوریه آنها چند فرقه جدا پیکته او فرقه جیش کومن اپوزیسیون سوریه هاتنا آوا کرن هنک جوان دلیسته یا ترور یا ولاتان دنه وکنمونه محمد جاسم ابو عمشه بناوی ابو عمشه تیناس کرن بریا مهک جالی بریتانیای و کت لیسته تروری برجی جالی امریکای و لیسته دیه او نها فرماندار فرقه 25 یا ارتش سوریه لگوری و دوه هزین سوریا دموکرات هسدجی و که فرقه که ببه بشک جا ارتش عربی یا سوریه؟ بگه او دسته وان دیه وکه گم گود دهه آدار یا 25 نویساندن گمله هف کریه پایرا سالک سرچو تشتک لحوله مندید هر کس کو مخاطب خود سوچدار کرد پاشی هاتن گوتن حجده چله مدیسا لهفدی کریه و هیجی لسر و نقاش تکرن قالوا هر دو آلی لهویا چنه بله البت او دولتين كل حسابي وانا هناك اللي يخصنا حسابي وان نايه بنافي تروري وان بناف دكن لتركي جي وهاي العراقي جي وهاي السوري جي لبريطانيا وجي لامريكا جي وهاي بله ليه جار دزانا وهاوجي تشو بينن او كسيكو بنافي تروري جانتين بنافكرن دم سر درباس دبا تدي جلستا تروري هاتن درخستن ام نبي شعبي نياري خول هفدو بنيرن شعبي ما هي ام السر بي اخيد جين حقيمة تفا هي قال ام هفدو مخاطب نقرن ام الحق وحقوق اخوان مقاطع نبن حضور وخشي نج مرة هي نج مخاطبي مرة هي ابنتني جبوي كرداو هي جبوي عرباجي جبوي تركاشي ازبياد بيشم جبروي اواي بتشرنجي برا ببا بله برا شرو بفتون كشتن تنبه قالي السبيل خلقي السبيل جوان ناكوكيان جوان شرو بفتون مغدور نبا نينا كشتن برا اوجي تعمكش حياتا خو بكن وهر كسك للسوري برنجي خو بدنجي خو بناسنامي خو بستاتيا خو برا سوريا نودا بله جي خو بكرن ابي بانغوازي الواندكن وأنت بيجن دنجي حقيقي دنجي عدالتي بلنترة كرد نتني كارن دليليا بدن وراق رابنا جوفندي وسلوغانا بابيجن كرد نأو كسن دو تني بين كشتن وكشتني بكن كرد لازم نشان بدن كش آلية سياسي وجي قابلية وان هنا وهنا لخوا نشان بدن نبريها شروع بفشون كشتني
بریا مذاکره و سیاست حق و مافی گلی خو بپاریست. gelekî spas bi rêz Serkan Ramanlî berdevkê Hüdaparê û parlamenterê Êlihê tu mêvanê me bû zor spas.